nta bushobozi bwa gisirikare dufite bwo kurwana n'u Rwanda. Ibi byavuzwe na Julius Malema, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo. Yatangaje ko Afurika y'Epfo nta bushobozi ifite bwo kurwana n'u Rwanda cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose. Kuri ubu umwukomeje kuba mubi hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Ibi byabaye bigenze gute? Afurika y'Epfo kugira ngo ize kwisanga ifitanye umubano mubi n'u Rwanda bari gushyamirana ubwo abaperezida bombi batabanye neza, ubwo umuperezida wa Afurika y'Epfo aherutse kwikwa mu Rwanda arushinze amakosa yo kugira uruhare muri iyi ntambara ikomeje kubera muri Kongo. Ni ibintu byinshi kubaje kugarukaho cyane. Ese no ntambara hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ishobora kuba yaba? Ese ko Afurika y'Epfo biri kuvuga ko nta bushobozi ifite bwo kurwana n'u Rwanda, nibyo koko? Ibi byose n'andi makuru ajyanye n'intambara iri kubera muri Kongo ndaje tubigarukeho. Ni vibe. Kuri ubu umwukomeje kuba mubi hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Ibintu bikomeje kuba byakomeza kwibazwaho n'abantu. Ese ino ntambara ikomeje kugenda ivugwa hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ishobora kuba yaba? Ese iramutse ibaye ni iki cyaba? Ese iramutse ubaye u Rwanda nk'igihugu gito cyane muri Afurika gishobora kuba cyakitwara neza, cyangwa Afurika y'Epfo nk'igihugu cy'igihangange nicyo cyatsindiye intambara? Ibi ni ibintu byakomeje kugenda bikoho cyane bavuga ati Afurika y'Epfo ishobora kuba igiye kuba yashoza intambara ku Rwanda, ngo kandi biramutse bibaye u Rwanda rushobora kuba rwatsindwa. Ibi ngibi byakomeje kugenda bigarukaho cyane nyuma y'uko uno perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa agarutse ku Rwanda yarushinza kugira uruhare mu ntambara ikomeje kubera muri Kongo. Julius Malema, umwe mu banyagihugu ba Afurika y'Epfo, umwe mu bantu bazwi cyane kandi bakomeye bazwiho kugira amakuru acukumbuye muri iki gihugu, yagize ati nta bushobozi bwa gisirikare dufite bwo kurwana n'u Rwanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo yatangaje ko Afurika y'Epfo nta bushobozi ifite bwo kurwana n'u Rwanda cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose. Julius Malema usanzwe ari umuyobozi w'ishyaka Economic Freedom Fighter yabitangaje ubwo yagiranaga ikiganiro n'abagize iri shyaka Economic Freedom Fighter bihurije mu gace kitwa Berabera. Iki gihugu cya Afurika y'Epfo kiburiye mu ntambara ikomeje kubera muri Kongo abasirikare 15. Intambara yari hagati ya FARDC na M23 iheruka kwigarurira Goma. Afurika y'Epfo biciye muri Perezida Cyril Ramaphosa yashinjije u Rwanda na M23 kuba aribo nyirabayazana b'urupfu rw'abasirikare babo 15. Ibi byose byakomeje rero kugenda bigarukaho cyane n'ibindi bihugu ndetse n'ibindi binyamakuru byinshi bivuga ko intambara ishobora kuba igiye kuba hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo bitewe n'aya magambo akomeye uno mu perezida yari amaze kuvuga Cyril Ramaphosa. Yakomeje kandi agaragaza buryo cy'u Rwanda ari igihugu kibi, igihugu gishobora kuba ngo kiyobowe n'igitugu. Ibi ni ibintu byose no mu perezida yakomeje kugenda avugaho u Rwanda amagambo atari meza cyane, byaje kuba byanababaza perezida Paul Kagame ubwo yandikaga ku rubuga rwe rwa X. Yagize ati ubwo naganiraga na Cyril Ramaphosa namusobanurira uburyo cy'abasirikare be abishe na FARDC aho kuba u Rwanda, kandi yamusobanurira uburyo u Rwanda atari itsinda ngo ry'abasirikare, atari agatsiko k'abasirikare. Avuga ko u Rwanda ari igihugu kandi cyihagazeho. Aribwo yamubwiraga ko Afurika y'Epfo niba ishaka kurwana bizaba umunsi wari wo wose. Ibi ngibi no perezida Paul Kagame yabivuze nyuma y'uko perezida wa Afurika y'Epfo avuze amagambo akomeye asesereza u Rwanda, bisa nkaho yari ari kwataka u Rwanda. Bamwe aho bagiye bagaragaza ko ibi ngibi bishobora kuba ari ibintu byagaragara ko Afurika y'Epfo ishaka kuba yarwana n'u Rwanda nyuma y'uko abasirikare b'abacancuro ba Afurika y'Epfo bicwe mu ntambara yari iri kubera muri Kongo. Uno mu perezida ngo byaramubabaje cyane kugeza aho yumvishe yakataka igihugu cy'u Rwanda. Gusa amwe mu makuru ari gusohoka hanze ari kugaragaza ko igihugu cya Afurika y'Epfo gihagaze nabi mu bijyanye n'imirwano cyangwa se ibijyanye n'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Amakuru ari gusohoka ari kuvuga ko igisirikare cya Afurika y'Epfo gihagaze nabi cyane, abasirikare bacyo bashonje badaheruka kwishyurwa amafaranga, ngo kandi ikindi badaheruka no kujya. Bityo rero ngo bikaba bigoye ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bakishora mu ntambara ngo bazapfe kuyitsinda kuko nta kabaraga bifitiye. Ngo ni nyuma y'uko amafaranga menshi yaragenewe kuba yashorwa mu gisirikare cya Afurika y'Epfo ngo yakomeje kugenda nyerezwa. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bakaba babafitiye ibirerane by'amafaranga menshi cyane. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bivuga hano mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, aho bari kuvuga ko Afurika y'Epfo iramutse inarwanye n'u Rwanda, Afurika y'Epfo amahirwe menshi yayo yaba atari ugutsinda kubera ko abasirikare bayo badahagaze neza cyane mu bijyanye n'intambara, kubera ko uruganda rwa Afurika y'Epfo rwa rusanzwe rukora imbunda ngo aka kanya rukaba rudaheruka no gukora bitewe nuko aho bakuraga materiyeri cyangwa se n'amafaranga yashorwaga muri no ruganda nayo yose akaba yaragiye anyerezwa.
abasirikare bakaba batarakomeje kugenda bishyurwa. Ibi rero bikaba byarakomeje kugenda rero bigarukaho bivuga ko Afurika y'Epfo bigoye ko yaba yakishora mu ntambara, ngo keretse bibaye batareba kure, kuko nta kuntu igihugu nk'iki ngiki cyaba kiri mu bibazo nk'ibi bya ekonomike, ibibazo nk'ibi bijyanye n'amafaranga ashorwa mu ntambara, ngo ubu nikiragiza cyishore mu ntambara ku bintu bidafite akamaro na gato. Ubwo byaba ari nko kwiyahura, kuko nta kuntu wafata umusirikare utamaze igihe atarya, umaze igihe ashonje, ngo nurangiza umubwire ngo najye kurwana nta n'ikintu kizima afite cyo kurwanira. Ibi ngibi ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugwaho ubwo Afurika y'Epfo iri kugenda igaruka cyane ku Rwanda, ivuga ko ngo yaba yaragize uruhare muri ubu bwicanyi bwakorewe abasirikare mu basirikare bayo bari baragiye gushaka inshuro mu gihugu cya Kongo. Bamwe rero bagenda bigarukaho cyane bakavuga ati nimba abasirikare ba Afurika y'Epfo bari kwifata bakajya gushakira amarongo muri Kongo, bakajya kwemera kuba bacenshuro, ngo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Afurika y'Epfo idahagaze neza koko mu bijyanye na gisirikare, k'amafaranga yabo bo byo bikomeje kuba ibindi. Ni inkuru rero ziba zikomeje kwacicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, tukugezaho amakuru yizewe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, tukugezaho ku 5 kuri 5. Ni vibe mwibutsa kuza gukomeza kureba amakuru abakomeje kubera hano ku mbuga nkoranyambaga n'andi makuru menshi atandukanye. Uze kureba kuri ino channel uraza kubonaho andi makuru menshi cyane bagiye gucika. Ni vibe.